Kiri kanti te bama. Nini problem le kaisa nini toxin tiplasa hin khna mani Yang kubinan channel tong toxic te prasa hinoi. En ajagang video reu. video gen nung tabo video ni ba problem jak nung tabo Video hunggai dini ni problem hunggai Shibani ba Yasmin ni video ni tuyoi. Actually 23 tariko ano khoroksa borok message khayu. Bin mung ke Rahul Deborma hinai na Yasmin ni inko boyfriend. Ke Yasmin ba Shibani ke Agartala tong hine bo sawa no. Ke bo sai ni sawo ang suicide khaine tabuk. Te nung kijano help khaide mano hinai. Bane bo oino salabai tong hinchauta. Ke nung YouTube bona expose khaidi. Inke haigede bo bin thani daise kipiloi khaine hinai. মানে আবো আজ ইয়াসমিননি বিনি চলা Bin chila ta ano ek sapta request khaiga. আগে দানা বাগে এক সপ্তাহ রিকোয়েস্ট খাইগা গাং হাইফানো অজুক সাইমিয়াবলা বুড়ি রং হাইনো বুড়ি রং না কোনো পয়লানো সাকা নাই দিও নাইদি বুড়ি রংনি ব্যাপার মানসরনি ব্যাপার রেপুটেশননি ব্যাপার হামি আফানো মানো হিনাইরো গে হাইফানো বো রিকোয়েস্ট খাইসুগো ই কামানি মুজি রগ রহ নুরি রিপ্রুভ প্লিজ বুড়ি হিনা আমটি সুইরো রহ আং রং পুরো বকুন মানো তোমারে bin number banai ri bin bu ke Rahul Deborma ro Shanti Bazar hine bana sau শান্তির বাজার আবে কি বিন পারানি ন ang senior bin bana samage dai ko bini am tu bin WhatsApp number or tu bana joto photo rok video rok rohmani নং বাকি বয়াগি সিনি জাক ni sinia bana haino sir ho ang pura বহুত problem tong tha buri masa no doka khaiga bin mung ke Yasmin bin bagang tau thui pan bano am tu rok soi bana roho gen nung tabo lukorong thene tam nai eba no bo burini buma bu phan le nung tam sana nai bong tap nini munggai borok abiju khaite igo norok nai makhna bin message nai dinorok bo atike rimani মাবাই খাই igo bin message nai ri kami sujak aboro Rahul Deborma samani atike ready nai নন বিয়াংতি সিনেমা নিব এবা বিয়াংতি নন Instagram di contact khai poila Yasmin Deborma khai age ni siming no am tui hamia tomung ang salia ko pura wansa ti rasa na ya joto baino tomung rang chau khayo dong lubi burui last bini boyfriend in case subol das khoi government degree college Kamalpur ni physical education teacher o wansa chala bono paikha am tui pai ses pura khai khibiri ga am tui ro bo sauta nge tau khai taisa bo tau khai taisa bo Shibani hinke age ni simi igo ade suida কিছা পরে পরে রিখনা গেল bo Rahul Deborma suya tu hinai ano message khayuda Shibani Deborma hinge age ni simi rang hamjago do selfish buri age ni simi kisa tabu khai bini friend Yasmin Deborma bai tongte ses bo pura atuino bin tomung srungka tomung hamya sanani joto proof tongo ani ro ni joto proof photo rok tongo bini Instagram rok nugo tabu khai borok duijon college complete khai Agartala ni Ginger hostel restaurant samung khai reception samung khai chawdo o jaga hotel ni wansarok bai hor 12ta 2ta khai mela rok ongkuru yango buma buhange gorib trust khai borok ro hor rok ongkoriya hinoi busajuk Shibani songno atu idangge atu ki suiro kang gang emotional ong thanga kija bo atu si sai dong ke pura kubi heke আবো কি সাবনি চাই নি নং ওয়ানসু abo kheta bang ani no sai wan su tang gang nung tabo o sibani ba yasmin video no delete dekhiga ang norong guskang bin video delete khane sorry ko en ang bo khaina musing yam tu kebni hamia and without reason sarang hamia bo khe kebuni joto kisu ane group dong channel ro video de kaham ke dedicated videos na mori nai jate bui lu group joton dunani abo haina ang ahiklai camera bai musang block khaina ahiklai tise dedicated bui nai la khai diba jate bui joto borong nai nani abi khang ri dinai da yeah on the spot I'm just 30 minute 1 ঘন্টা ni ঠিক আছে 30 মিনিট nung tabo video khade nung on the spot tabo nung snamoi o nung aunin channel nung Shibani te Yasmin te khane mapsan ke or phaigang ke chana borong sanai je ano nakar di atoi video go chai oi mistake by mistake snap jama bagoi nung taipre Jasmine ba ya te gaisa tam Shibani no le nung bahai meche sin Jasmine by Shibani rang te tong message an borong ang sairiga Jasmine and Shibani by mistake ang borong ni video atoi rijaka naya nu ge oi sia oi abon bagoi norong no I am really very sorry abon kaisa mistake ang abon joto Shibani te Yasmin norong jodi video nai tong khai ang norong thani sorry sanu norong ni investigation khai oi ang video re bagoi গাই নং আ যে রাহুল যে নন বাহাই গাই যে সারনাই নং কোন খাই তামা সানা মত Rahul nai ang no asung sanamu sungo khorokja burui bini
পড়াশোনা গোনাं बुरै bo kaisa well educated बुरै hingke bono nung atui khaimani beleno saliani na bo nung nai kebo na atui emotionally chung angke tibrasa bai tibrasa hine atui riwei rikha bisas khlai but nung omo kaisa misuse khaimaisi as a youtuber nung ano kaisa misuse khlai tu content ri mani ni no beleno saya bini nok te wesi sarfil la bo jakani te bini mung bo tam rok khai tong arahu Sadi Bazar Rahul Devarma ini asungno saimano basungno sautai kuno bini address photo rok leni thamta ka bini photo kore bini WhatsApp ko photo ria atui hamia kam khene boro kuno ri photo ria am kaisa ko